Play it. Kada imate posao koji od vas traži veliki angažman, a doma vas čekaju 3 djece i suprug, nije uvijek jednostavno držati ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ali moguće. U HT-u sam gotovo 19 godina, počela sam kao pripravnik u zanimljivom poticajnom okruženju na počecima interneta u Hrvatskoj. To je ono što volim, dinamika, izazov, mogućnost stalnog širenja znanja i okvira razmišljanja. Hrvatski Telekom mi to pruža, baš kao i šanse za napredak u karijeri. Ima tu zanimljivih i jako korisnih edukacija i putovanja i kontakta i razmjene iskustava sa kolegama i stručnjacima iz drugih zemalja. Moj je posao vrlo zahtjevan, ali izuzetno zanimljiv. Vodim odjel za ponudu korporativnim korisnicima i zadatak mog tima je smišljati nove proizvode koji će biti funkcionalni, koji će se svidjeti korisnicima i zadovoljavati njihove poslovne potrebe. Stoga svaki novi proizvod znači nove izazove, nove članove tima, nove ideje, naravno i nove probleme, ali ih mi timski rješavamo. Ovo nije posao u kojem možeš zatvoriti svoje ladice u 16 sati, otići doma i do sutra ujutro ne mislite na kompaniju. Ima situacija kad je potrebno dati od sebe više, ostati duže, odraditi zadatak i završiti ga. Ali isto tako mogu računati da za razumijevanje kompanije, znači kad ja imam neku privatnu obavezu, kad trebam stići na predstavu djeteta, niko mi nikad ne zamjera, znači mogu to napraviti. Jer HT stvarno podržava majke s djecom. Nikada ni u jednom trenutku nisam osjetila da mi netko zamjera to što sam ostala trudna ili što moram ranije izaći da bi stigla na dječju predstavu ili radionicu. Imam kćer, ona je najstarija i 2 sina. Djeca su izuzetno dobra u školi, samostalna i ne trebam učiti s njima. No valjda u tome imaju moji zasluga. Tijekom tjedna smo svi prilično zauzeti, i suprug, i ja, i djeca sa svojim aktivnostima, sa poslom, ali ipak stignemo tu biti jedni za druge. Povezani smo, razumijemo se i onda mnogo toga uspijemo riješiti u nekoliko riječi. Najmlađi sin je i najveća maza, pa on po prirodi stvari dobije najveće pažnje i obaveznu priču za laku noć. Prije spavanja imamo vremena i za kratak razgovor jer pokušavamo biti u tijeku sa svim stvarima iz školskih klupa. Za vrijeme vikenda pokušavam ne misliti na posao, pa su vikendi naši i onda najčešće idemo u Istru, razgovaramo, igramo se, kuhamo i punimo baterije za sljedeći tjedan. Mislim da je tajna ravnoteže poslovnog i privatnog života u razumijevanju i odgovornosti. Kompanija koja je svjesna da njezin uspjeh ovisi o kvalitetnim i zadovoljnim ljudima, podržat će privatni život svojih zaposlenika, a oni će zauzvrat kompaniji dati najbolje od sebe. Smatram da čovjek dobro može u životu funkcionirati isključivo ako ima dobar balans privatnog i poslovnog, što nažalost nije uvijek lako uskladiti i zahtijeva zapravo jako puno organizacije i nekakvog time managementa. I supruga je jasno na menadžerskim pozicijama unutar THT grupe. Zbog toga smo prirodom svog posla odgovorni na poslu i za sebe i za druge. I zato nam je nekad dosta teško zatvoriti vrata kompanije za sobom kad dođemo doma, ali s druge strane doma nas čeka sin koji ima 5,5 godina i kojeg to baš pretjerano ne interesira, jer on ima svoje obaveze, on ima svoje planove, on ima svoj život. Zato pokušavamo zajedničkim snagama se koncentrirati da čim više slobodnog vremena provedemo zapravo s njim i provedemo izvan kuće. Posao je izuzetno zahtjevan, od nas se očekuje da opravdamo povjerenje korisnika u kompaniju, da za njih napravimo najbolje moguće ponude i da pritom na neki način očuvamo i ako ikako moguće i povećamo prihode kompanije u kojih u konačnici svi skupa živimo. To je zapravo vrlo veliki izazov, ali ono što mene veseli u suočavanju s tim izazovom je što to radim sa jednom grupom izuzetno mladih, izuzetno kompetentnih i izuzetno motiviranih ljudi. Niti moji pretpostavljeni nikad nismo gledali na sat kad je ko došao na posao, kad je ko otišao s posla. Generalno ono što nam je najbitnije je da posao bude odrađen i da posao bude odrađen kvalitetno. Nekad to znači da nećeš u 5 izaći s posla, ali opet s druge strane znam da kad god mi je to potrebno da me niko neće sprečavati da se posvetim nekakvim privatnim obvezama koje se nameću.
I na kraju priče zadnje, ali nikako najmanje važno, čovjek i uz privatne obiteljske obaveze i uz poslovne mora uvijek naći nekakvog vremena za sebe. Ja tu volim malo otići trčat, volim otići voziti bicikl, po zimi volim vikendom otići na nekakvo skijanje. Svakako se trudim redovito, barem toliko koliko mogu, naći vremena i za te aktivnosti. Eto, toliko od mene. Bok.